I u nastavku govorimo o temama iz sveta zdravstva. Svakodnevno čujemo informacije o povećanju broja obolelih od kancera, kako delovati preventivno, koliko često ići na preglede, šta uraditi, da li promeniti način života. O tome razgovaramo sa profesorom doktorom Mladenom Prevulovićem iz Saveza društva Vojvodine za borbu protiv raka. Gospodine Prevuloviću, dobar dan i dobrodošli u Razglednici. Dobar dan. Hvala. Podaci, možemo reći, nisu definitivno ohrabrujući, sve više informacije o povećanju broja obolelih. Hajde još jednom da podsjetimo koji su to faktori rizika koji utiču na pojavu kancera. Postoji brojni faktori koji utiču na pojavu kancera. Stručno se kaže da je to multikauzalna bolest. Znači ono kao u matematici x1 plus x2 plus x3 i na kraju daje kao rezultantu bolest koja se zove kancer. To nije jedinstvena bolest. Postoji skoro 100 raznih entiteta koji se podvode pod tim nazivom, a i nije im koren isti, nije uzrok isti. Na neke utiče spoljni faktor i to na dobar deo tih kancera, međutim na druge ne utiče, već oni idu nekim svojim tokom van moći našeg uticaja. U svakom slučaju i kada govorimo o kanceru, prevencija je jedan značajan aspekt gde možemo govoriti o sprečavanju nastanka bolesti. Šta podrazumeva prevencija u ovom slučaju? Prevencija ide u dva smjera. Jedno je da se ljudi edukuju da zdrav stil života sprovode. I osnovni razlog postojanja ovih društva za borbu protiv raka jeste da propagira baš zdravu ishranu, zdravu vodu, zdrav čist vazduh i da se sve navike koje dovode do toga, kao što je recimo pušenje, konzumacija alkohola, unošenje drugih materija koje su potencijalno kancerogene ili dokazano kancerogene, da se otklone iz životne sredine. To je jedno. A drugo, da se ljudi podstaknu da idu na one preventivne preglede, screening, što se popularno zove, kada se može na vreme otkriti kada je rak izlečiv. A to je u oko 80% slučajeva moguće. Dakle, bitne su redovne kontrole kod lekara, bitno je otići na vreme i posle pratiti sve što se dešava. Znate, to je jednostavno reći. Međutim, mali broj ljudi se drži tih preporuka. I baš zbog toga mi na našim tribinama ili preko ovog našeg materijala kog štampamo ili na drugi način gde naši aktivisti deluju po selima i gradovima Vojvodine, nastojimo da ljude motivišemo da o svom zdravlju moraju lično, mislim, može se kaže individualna odgovornost, da preuzmu i da ne bude da je kod nas odaziv na, recimo, screening raka dojke negde 30 i nekoliko procenata u Vojvodini, u ostalim delovima Srbije je još lošiji, a da bi bio on dobar screening, to bi trebalo preko 70% žena da se odazove. U svakom slučaju, Savez društva Vojvodine za borbu protiv raka organizuje brojne tribine, brojne akcije. Ovo što gledalci sad mogu da vide, to su i priručnici kako se hraniti, šta uraditi, kako bi delovali preventivno. Ko je ciljna grupa? Kako organizujete tribine? Mi imamo različite ciljne grupe. Sada smo se ovih meseci usredsredili na školsku omladinu tako da naši aktivisti drže predavanja o štetnosti pušenja najviše u srednjim školama Novog Sada i okoline, kao i u drugim mestima. I tu mogu da vam reći da je odaziv omladine prilično veliki, da đaci slušaju. I u Karlovačkoj gimnaziji bila jedna učenica koja je posle predavanja o pušenju, kada je videla crna pluća pušača i bela zdravog čoveka, ona je bacila cigaretu i zaklela se pred svojom razredom da više neće. Trebalo bi tako neku kampanju da sprovedemo i ovde pred kamerama, da pokažemo ljudima. Činjenica je da mnogo govori se o prevenciji, u medijima prevencije. Da li je dovoljno? Da li je prevencija ikad dovoljna? Prevencija je nikad dovoljna. I prevencije, mi smo možda na rečima jaki, ali kada treba to nešto sprovesti, kada treba otići kod lekara, tu smo dosta ili lenji, ili nemotivisani, ili možda slabosti zdravstvene službe da se mora na pregled čekati, da se mora zakazivati, dosta komplikovano. Tako da sve te slabosti kad se saberu, one dovode do toga da mi po broju obolelih od raka u Srbiji, mi smo tu negde evropski prosjek. Međutim, po smrtnosti od raka, tu smo među vodećima. To znači da naša služba nije na vreme otkrila i nije efikasno bila. A nije otkrila služba kao služba, ne možemo kriviti samo nju, već i pojedince koji se ne odazovu na
na te preglede, koji su po pravilu besplatni zato što država stoji iza njih. Postoji jedan projekat Srbija protiv raka pre 5-6 godina je promovisan i mi to u početku je to bila i kampanja. Išao je autobus da snima žene, mamografije da prave. Ginekolozi su postaknuti da rade ove screening preglede raka grlića materice. Međutim, to kod nas se manje više radi kampanjski. Sve to treba da bude stalan sistem i sinhronizovan i sa zdravstvenom službom, a i sa organima vlasti koji u pojedinim opštinama mogu da postaknu ljude da se odazovu na neka snimanja, a ne moraju, to im nije u opisu radnog mesta. U svakom slučaju, ostanem da vama kao Savezu društava za borbu protiv raka da organizujete tribine, mi kao mediji da podržavamo i da promovišemo, da govorimo o prevenciji, pa da se nadamo da ćemo dostići taj evropski prosek po broju izlečenja, a da ne budemo na vrhu po stopi smrtnosti. Da ne budemo na vrhu. Hvala vam puno što ste bili gost Razglednice i hvala na ovim savjetima. Nadamo se da će bar jedan gledalac i nakon ove kratke priče razmisliti o svom zdravlju i javiti se lekaru. Svakako. Hvala još jednom. Hvala vama.